Absheni Afrika-Dzonga, absheni mingiselo mnganalo FM na kushaweta kodwa ngengisela stage shurko namuhla irabumune siku ile ra ukhume na ra ngwetile ya nyanyankulu le mangetimbiri makume mbiri ntlhanu inhlekani kwalonga ngengisela urkona Gauteng ampumalanga anofo Limpopo na uyikuma ku streaming yamnganalo fm.co.za mina nikhalanga Pet Mathebola iwana smart wa jimo xitlango maxingirtano wa cecena makunele wa ndandazi isikoro tika swinene ngopfu kamba shaka na vanghana ba dokotela Ezrom Matumbo hikuva ku hetelela ku va na xiyimo xexi hi nga hetelela hi hlangana na xona siku ra bona ra ku va heleketiwa endlwini ya vona yo hetelela namuntlha ongeti ntirho wolowo wu fambi kahle kumbe wa famba kahle hi ndlela yaleyo n'wina mi nga kota ku ya va khoma xikatla khensa swinene ku va mi koti ku endla tano pfumeleni ku ri hina hi nge swi koti i ri hexe kambe ke hi swi kota ntsena hikokwalaho ka ku seketeriwa hi n'wina loko ha ri kwalano mingisiro mnganalo FM ku na ntungu wun'wana wu nge le ku kuleleni eka doroba ra Giyani andaka loko hi Ravumbirhi ku kumeke swiviko swa leswaku lori leyi ya ku rhwala malakatsa yi kumeke yi ri na xihlangi lexi xi tikomba ku xi cukumetiwile na xona hi ndlela yaleyo tani hi xiphemu xa malakatsa se maphorisa va nge vele ku endleni ka vulavisisi se ta va hi bula na vona Sergeant Rikhoso sweswinyana nga ri khale va yi nyika xifaniso xa ku hi ku ya hi vo vuxokoxoko lebyi va nga na byona byi ri yini ku endleka yini na ku ntungu lowu kulele ku fika kwihi kusuka kwalano ya hafu ku bela ora ya 12 ila se hi pfulela ku tinqingo ta wehe hi amukela riqingho rero hi utwile mpimanyeto kusuka ka Holobye Enoch Godongwana va vurile ku se swilo swi ta fambisa ku yini un'wana ka ku vet yi sungule namuntlha a yi se pasisiwa kambe swi sungulile mpimanyeto wolowo wu ta fanele wu pasisiwa ivi loko wu pasisiwa ivi se vet yi tlakuka kokwalaho se ta bula na va ANC hi mhaka yaleyo hi ndlela yaleyo na muhleri wa tipolitiki sweswo hinkwaswo andaka leswi Clientele Funeral Plan langa Pet Mathebola eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula economy yi ta kula swinene hi switwile na president va vurile ku yi ta kula economy va projecta ku yi ta fika ka 3% kambe swa ha kayivela ngopfu swinene ngopfu lero ku katsakanya leswi ni swi vula i ku loko economy yo kula hi xiyimo lexi World Bank yi vulaka xona xa 2% swi vula leswaku swi ta teka 60 years ku va tiko ra Afrika-Dzonga ri kumeka ri va a high income country leri swi vulaka leswaku ri kumeka ri compete na matiko lama nge le Europe timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ente hi sumingisela mnganalo FM xexo xiyimo xo lexi ku amukela kanangono ku Afrika wa vulavula loko na heta ku bula na Sergeant Rikhoso nta ri teka riqingho rero ka 0860002543 0860002543 kumbe u kandziyisa rito ka 0657443911 namuntlha mpimanyeto lowa wu langutele hi mahlongati wu andlariwile tolo hi ndlela yaleyo matitwelo ya wehe ka mhaka yaleyo hi why hi ta tsakela ku twa n'wangulo wa wena aka mhaka yoyoleyo kambe hi sungula ni tlhela ka mhaka leyi ni nga vulavula hi yona ni sungula na n'wana ku ni kombisa timhaka ta ku ongeti ku na maendlelo yo ka ya nga ri kahle ya ku va vanhu va nga chavi leswaku a ni swi tivi ku munhu bya khomake vurhongo ku va a tswala n'wana a tlhela a n'wi cukumeta kama n'wana va n'wi cukumeta hundze emisaveni kumbe a ka hanya a hetelela hundza emisaveni kumbe mahungu yo ka ya nga tsakisi lama se ni kombela na n'we mi nga na timbilu tintsongo kumbexani mi nyizanyana hi ku leswi hi lava ku vulavula hi swona swi nga vekelela ntshikelelo eka vana vantsongo na lava kumbexani va nga koti ku tiyisela hi amukeleni Sergeant Rikhoso hi bula na vona Sergeant nhlekani mi amukeleli ka Mnganalo FM nhlekani nhlekani na lava yingiseri va Afrika wa vulavula a khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina Rikhoso nhlekani lowuwani ku ve na ni nga swi veka maveriveri hi ku loko swi nga se vuriwa hi n'we a ni tali ku pfumela ku i ntiyiso swilo leswi ku ve na maveriveri ya ku kumeke a ni tivi ni ta ku ntsumbu kumbe ni ta ku xihlangi eka tin'wana ta tindhawu leti ku cukumetiwa kona malakatsa a Giyani tanihi maphorisa ya le Giyani mi tiva yini hi mhaka leyi hi nga tiyisisa muhaxi ku i ntiyiso hi Ravumbirhi hi fowuneriwile kusuka ka ndhawu leyi yo lahla malakatsa le a Giyani section A andzhaka loko un'wana wa vanhu lava kumekaka va ri karhi va tirha kwalaya
a ta va a vone xipikara lexi ku ya hi yena a ku ri ku la ta kamba ku xipikara xi ngo cukumetiwa njhani na loko se a pfula bokisi leriya ra xipikara i kume ku na plastic leyi nga na ntsumbu wa n'wana kwala ndzeni ka xipikara xolexo ivi vitaniwa tanihi maphorisa laha hi nga fika hi kuma ku i ntiyiso i ntsumbu wa n'wana wa xidlayetani loyi a tikombaka a ha ku beburiwa naswona ntsumbu walowo a wu ri endzeni ka plastic n'wana yaloye a se a hundze emisaveni ivi hi vitana va swilamulelamhangu lava nga vuya va ta na vona va tlhela va tiyisisa ku i ntiyiso ntsumbu wa n'wana wa xinuna kambe ku i mani we le kwini a nga tiveki naswona ku mutswari ku nga va ku ri mani a swi tiveki kambe vulavisisi bya xihatla byi komba ku thraka leyi nga kumeka yi ya lahaya hi yena Hlamala-Katsa yi teke malakatsa lama aka tindhawu to fana na va Giyani section F hi laha yi nga fika yi tirha ngopfu kona kwala ka ku teka malakatsa laha hi va ku na ku ehleketelela swinene ku munhu loyi a nga va ku na vutihlamuleri kumbe a nga hi pfunaka hi vulavisisi ku n'wana loyi ku nga va ku ri wa mani ku endleke yini na ku tshemba swinene ku vanhu lava kumekaka va ri karhi va tshama kwala Giyani ngopfungopfu ka tindhawu tetiya ta section F. Se kusukusela hi Ravumbirhi ku fika sweswi a ku se va na maveriveri kumbe un'wana ta mi hlevela ku hayi munhu loyiwani swi tani mina ni hleketelela swimanimani hi ku rini a ku se va na munhu swimahaxi hi nga tiyisisa a ku na nhlanga yo baleka ngati hi yo mhaka hi rhandza cancer swinene ngopfungopfu amoyeni swi ta hi pfuna swinene hi timhaka ta ku vanhu vo tala va xisati nkarhi va karhi va ya akabini va tiva ku va famba na vanhu lava va nga vayimanikuloni se loko va vona ku lebyiya bya yena vuyimana a bya ha ri kona na n'wana a va n'wi voni a va titshuneti swinene a kusuhi na hina maphorisa ku va hi ta kota ku hi endla lavisisi na ku tiva ku impela n'wana loyi ku nga va ku ri wa mani i mani munhu wa xivindzi xo tani xo a bebula n'wana a ya cukumeta n'wana wa jaha mukon'wani ka wun'wani munhu kumbexani munhu loyi a hi ta vulavula swo tala yena a teka xiboho xo va a dlaya ku na vanhu vo tala va ri na ku hi vana se loko ko va na un'wana a nga na vuxokoxoko va nga byi yisa kwini a va tihlanganisi na hina ka maphorisa ya Giyani hambi ku ri nambara ya riqingho hi nga va siyela yona ku endlela ku a va foni va kota ku va hi pfuna hi timhaka ta ku lexi vavisaku mhaka leyiwani but a hi mhangu yo sungula ku va yi humelela ka ha ku khomiwa miehleketeleriwa kumbexana mutswari a hi khale ngopfu a ka miyexe kwala handlenyana ka Giyani ene na yena ive a humelela a khoto hambiloko ku ri ku khoto yi hetelele va teka xiboho xo va bakenyele nandzu luwa a tlhelo hikokwalaho ka swivangelo swin'wana na swin'wana se mi nga kota ku leswi vona ku a hi swilo leswi swi ngo sungula hambiloko swi humelela ndzhaku ka nkarhi wo leha nkarhi wun'wani kwala Giyani hi tshame hi kombela vaakatiko ku va va hi pfuna ku na mutswari loyi a nga tshama a ya siya n'wana a khale ka bank leyi kusuhi na Nursing College hambiloko ni nga vulangi vito ra bank ivi n'wana luya a kumeka a hundze no a karhi a hanya endzhaku ka sweswo ku tlhe ku landzela n'wana aka garage yin'wana ya kwala Giyani na kona ivi ku tlha ku kumeka n'wana ku ri na noti leyi nga tsariwa laha ku n'wananga a ni ku rhandza mara xiyimo xa mina a xi pfumeli ku va ni tshama na yena ene n'wana yaloye ku fikela sweswi i hetelela a tekiwa a yisiwa aka ndhawu ya vuhlayiseki so ka hi nga tivi mahaxi ku vatswari va tshuka loko se va teka xiboho xo va cukumeta vana lava hi loko endlwini hi timhaka ta ku va ndzawulo ya rihanyo kumbexana na va social development va swi kota ku loko ku ri ku munhu a nga n'wi lavi n'wana a tihlanganisa na vona va kota ku va va n'wi pfuna n'wana loyi a hetelela a va a tekiwile loko a nga n'wi lavi njhani a nga lo n'wi endla kasi n'wana loyi yo fika n'wi tlulela swa humelela swinene botet hi minkarhi yo tala kun'wana kwala a Giyani Makgakgabatši n'hweti leyi nga hundza va xibedhlele na vona va tini va ta mangala a police station ku na mutswari loyi va nga n'wi lavini i bebule n'wana loko a heta ku bebula n'wana a suka a famba loko hi karhi hi rhumeriwa ku ya hi ya lavana na yena wo kuma sesi wa kona a kombisa ku i ri n'wana loyi a nga n'wi lavi hi timhaka ta ku mutswari wa yena wa xinuna a nga swi lavi ku n'wi sapota ene mutswari loyi i mutirhela mfumo mi nga kota ku swi vona ku hina vatirhela mfumo lero ku ri ku ni nga swi lavi ku va ni hlayisa n'wana swa koteka ku hiyeriwa a tikhoto vana hi kota ku va hi hlayisa se ku na swin'wana leswi va ku swi nga tshamisekangi loko munhu a za a hetelela a va teke xiboho xexo so swi nga ya swi karhi swi tlulela swinene leriya ra ku loko vaakatiko vo tala mo ni khomelana na katwani hi ta hetisela mhaka ya hina
la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. ai mina kasi hikokwalaho ka yini vanhu loko mi ri na swo vutisa mi fanele mi vutisa mina hinkwaswo na a ni tivi hinkwaswo mina n'wani mi yingiseri ni vutisa ku i yini DTT channel 4 a hi digital terrestrial terrain kambe ni ta ku yini mina n'wa mi swi tiva ku mi ta hi byela ni mi n'wi byela mi yingiseri lowa mina kambe hambiswiritano na ha ri na vona Surgeon Rikhotso laha hi vo hi nge le ku buleni na vona nhlekani lowu va hi nyika mahungu a ya tsakisi na swintsongo mahungu lawa a ni swi tivi ku hi fika njhani ka xiyimo xa muxako wolowo xa ku mi ta hetela mi fika la mi veleka ivi swi vula ku na yini mandza hi vavi ni la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Surgeon a hetiseleni se swi nga leswi loko mi kha mi a hi nge ka xikombiso xa mahako xi nyikaka xa ku ve ri ba n'wana a nga swi lavi kusuka kwalano swi vula ku n'wana loyi va cukumetiwa hi ndlela yaleyo mi endla yini kusuka ka xiyimo xa muxaka lowo ma n'wi landza ba n'wana loko a tshahiwile vito mi ya vulavula na yena mi endla yini? Ku n'wi landza ntsena mahaxi hi loko mi kuma ku nkarhi wun'wana ku hume xileriso xo huma a khoto a mi ku nkarhi wun'wana a ngo vuriwa ku i ba n'wana mi kuma ku hayi na yena a hi yena ba n'wana a va ri vambirhi kumbe vanharhu swi n'wi phazamisile se mi kuma ku loko mo suka mi kumbe landza loya mi ku hi na xiyimo xo hi na n'wana loyi ku hehliwaku i n'wana wa wena mi kumaka hi n'wana wa yena na yena i ta vuya se a vuya a henhla ka maphorisa lexi hi xi tala ku lava vatsundzuxa i ku vatswari a va swi tivi loko ku ri ku va kha va swi tiva ku impela n'wana a va n'wi lavi a va vulavuli na va xibedhlele loko va ha ku heta ku kuma n'wana hi yaleyo ku ta involviwa ti-social worker loko ku ri ku swi fanerile ku va va pfuniwa hi timhaka ta ku va n'wana a sapotiwa hi mutswari loyi a nga baleka va ta ya a tikhoto hi vona va tekaka xiboho xo loyi yena a nga na mfanelo yo va a hlayisa n'wana se loko khoto yi tsale mapapila kumbe va sungula ku lava samona mutswari ku va a fana a ta a khoto loko ku ri ku a nga humeleli na hina loko mapapila yalawa ya nsindziso ku a kota ku ta a khoto ya fika ka hina hi kota ku va hi n'wi landza mutswari loyi a kota ku va a ta yena nga ta fika hlamusela ku n'wana wa mina a hi n'wana wa mina loko swi fanele swi phuxiwa na ku yiwa ka ti-DNA swi endliwa mara loko mutswari mi kuma ku hi yexe i tibyela ku swantswa ku xaniseka n'wana wa mina hi timhaka ta mutswari votete i vana vangani va kulaka va ba wa vona va karhi va nga va tivi a ya hetelela a tiva n'wana kumbe a tiva mutswari wa yena se a ri nkulukumba ena swi ara mutswari a nga xiboho va a cukumeta n'wana ntsanana hi timhaka ta ku sweswo a swi tiveki ku mutswari loyi i le kwihi ene ku endleke yini loko a za a cukumeta n'wana na loko ku ri ku n'wana a lo n'wi lovela swa humelela sweswo mi kuma kumbexana a ti pfune hi yexe ku bebula a kuma n'wana na loko a n'wi loverile a swi bihangi ku va va fonela hina maphorisa ha swi kota ku hi ya hi kota ku va hi va pfuna ku pfuriwa nandzu lowu nga fanela ku endliwa vulavisisi hi makumu lava fanelaka ku va va nghenelela ku nga leti nga ta nghenelela munhu yaloye a kota ku va a pfuneka ku nga ri ku va va teka va cukumeta hi timhaka ta ku se i nandzu ene swi va swi karhi swi vava swi siya community va ri ka xiyimo xo ka xi nga ri kahle loko va twa ku na n'wana ntsanana la nga beburiwa kha cukumetiwa loko mi nyika xikombiso xin'wana hambi ko ka hi nga tlheleli ka tindhawu hi mavito hi ya tona kambe mi kombisa timhaka ta ku kun'wani mutswari i khomiwini ivi khoto yi bakanyela tlhelo yi va yi kha yi bakanyela tlhelo ku yini ku na swo tala leswi va swi langutisaka tikhoto vutheti ku mina vumbhoni byo tani hi kwihi ku i n'wana wa yena se nkarhi wun'wana mi kuma khoto va nyika xileriso ku sungulani mi ya titliliniki ku impela a ya eswikalwini na va lava vumbhoni lebyiya hinkwabyo ku hi byi connecta a swi vuli ku loko va swi bakanyele tlhelo vo le vhe va swi tshika vo lava ntsena ku hina maphorisa hi sungula hi endla leswi nga fanela ku nandzu wu kota ku va wu vuyela aka rona hi ngo nyika xikombiso hi yona leyi la ka miyexe ku ka ha ri na swin'wana leswi xotaku ku a hi fune kumbexana hi sungule a titliliniki va hi byela kumbe na va community teke na switatimende swa ku fana na sweswiya ku impela hi n'wi vonile a ri muyimani ku nkarhi wun'wana mi kuma loko hi khoma hi xitatimende xa munhu wun'we loyi a tiyisisaka ku loyi na tiva sesi wa mina a ri muyimani a mi mara vuyimani lebyi ku byi helele kwini a ha byi voniseli ku to va fika va ku tlhelani landza xa le tliliniki ku tshama a ya a xikalwini na sungulaka na tliliniki nkarhi wun'wana va ta hi nyika xitatimende va sisita ku impela a ta a xikalwini se loko se swi vuyela khoto hi la khoto se va fikaka va kota ku teka xiboho kahle xa ku va mihehliwa yaloye a hetelela a voniwa nandzu ku nga ri ku kumbexani ko va na swin'wana swo ka swi nga tshamisekanga a hi ntirho wo tika ngopfu ku va munhu yaloye a hetelela a humelela vubyenyana a tlha voniwa nandzu se loko mi pfula nandzu wa yini ka munhu wo tani loko a cukumeta n'wana kumbe mi ri nandzu wa yini
ho pfula timhaka hileswo hi ngo u langutisa hi ndlela ya ku aku bedroom ka n'wana ku na leswi nga tshamisaka kahle lava ri kahle ra Xitsonga ra concealment of birth na loko ro ni nyamalele mara hi ri pfula hi xikongomelo xo endla vulavisisi ku endlela ku loyi a nga yena mutswari wa n'wana a ta kota ku va a humelela hi ku endleke yini hambi ku swi nga endleka mi kuma ku i beburile ivi a lova n'wana a teka n'wana a ya n'wi cukumeta ka ndhawu yaleyo swilo leswi hinkwaswo naswona hi lava mutswari loyi a nga bebula n'wana a ta kota ku va a hi hlamusela hinkwaswo leswi nga endleka ku endleke yini. ya nomboro leyi mi nga va siya na yona yi ri yini loko va tshika va ri na vuxokoxoko ku pfuna ku lava loyi wa tolweni wa masiku a va foneli detective colonel Jan Mbalati kwalaya a Giyani ya Mafokisini. Nomboro ya bona i 082 565 6491. Ndayiphinda nakambe va ta fonela colonel Jan Mbalati aka 082 565 6491. Ivi hi ta kota ku khoma mutswari loyi swi ta kota ku nyika dyondzo na le ka vaakatiko na ku va hi kota ku hi swi tiva ku loko ku ri ku munhu a bebule n'wana a nga n'wi lavi i yini leswi va fanelaka va swi endla kumbe siku rin'wana loko ma va kuma va social development na va swibedhlele va ringeta ku tsundzuxa vaakatiko ku hi ncini leswi fanelaka swi endleka ku tlula ku munhu a teka n'wana a ya cukumeta. no ni mi twi Sergeant i nkomo khesiri swinene nkarhi wun'we inkomo i Sergeant Rokotso va lava hi bula na vona Mixer Mgana Lona FM hileswaku a swi koteki ku mi ringetanyana ku va na vutihlamuleri na a swi koteki ku mi ringetanyana ku va na vutihlamuleri na ku a swi koteki ku hi nga sivela ku hi tikuma se hi tikile a swi koteki ku swi nga kumbe maya a titliliniki va fika va ku hava mirhi ku hava tiphilisi ku hava yini sweswo kumbe ku va ku hava tikhondomu ni vula ku hi fika njhani laka ku se hi teka vutomi bya munhu byi hundzuka huku kumbe xiharhi swo ku tswala cukumeta bya khoma ka we vurhongo i ku sweswi hey nyaku tlelini byi khoma endla swi manyala ya muxaka lowu ni kombela ku na dokodela van'wani encindani va ndhuma swinene la a Limpopo ne va ndhuma swinene dokodela Muava kumbexana a hi kumeni dokodela Muava hambi ko va Mnduku hi ringeta ku vulavula na vona ku hi vulavula ka timhaka teti ta ku tswala na ku kumbexana ku nga va na swin'wana leswi swi nga endliwaka ku vanhu va nga tikumi va tikile va nga swi kunguhatangi a ni tivi hi nga ku yini kambe hi ku xiyimo lexi xa vava swinene mutirhela mfumo i tswarisa munhu n'wana i tlhela ku nge n'wi support a wu ndla yini kumbexani hi ta vulavula ta mi lavela dokodela ne va ta mi pfuna va mani Mnduku muhumelerisi va ta hi lavisa vona va ta hi pfuna Mnduku hi vulavula hi timhaka ta rihanyo ra n'wena ku tswala na ku veleka na ku kurisa na switandzhaku na hinkwaswo sweswi fambelaka na rihanyo ra n'wina va xisati ni ta va vitana muhumelerisi va ta hi kumela vona hi ndlela yaleyo hi ta kota ku va hi twa ku hi yisa ku yini mahlweni leswaku a hi twaneni ku mixo Justice Mashimzi ri mahungu ya misava ya awara ya n'weta va yimise ku yini kusuka kwalano hi bula hi toho leti ta mpimanyeto na mi vona mi la ku vulavula hi ku khoto ye le Malawi yi te mfundhisi a hi buleni swona hi hafu ku bela awara ya n'we leswi a swi hala ndzhaka loko hi bule na good enough mashiko kwahala ntsungeni wa awara ya n'we hi ta bula hi swona leswi mi hi byela matitwelo ya n'wina kwahala hi ta mi siyelanyana 20 wa timinete mi hi nyika xifaniso xa hi leswi mi nga angululaku ha swoho van'wani va nge swi nge endleki van'wani va vulaka sweswo ku hava ku mfundhisi va nga vuya la Afrika-Dzonga
sengwemerini hi mhaka yeleyo se hi mhaka leyi nga ta va kha hi languta mingisero mugera lona FM eka nhlekani lowu halaya ntsungeni wa awara ya n'we kambe sweswi mixo hi byele ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ta emisekweni kusuka kwalano hi vulavula hi mpimanyeto mi twe yini Musina kuya fika e-Bay hina wena hi 91.9 FM Munghana Lonene FM Makumbandlela hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula ikhonomi yi ta kula swinene hi swi twile na president va vurile ku yi ta kula ikhonomi va projecta ku yi ta fika ka 3% kambe swa ha kayivela ngopfu swinene ngopfu lero ku katsakanya leswi a ni swi vula i ku loko ikhonomi yo kula hi xiyimo lexi World Bank yi vulaka xona xa 2% swi vula leswaku swi ta teka 60 years ku va tiko ra Afrika-Dzonga ri kumeka ri va a high income country leri swi vulaka leswaku ri kumeka ri compete na matiko lama nge le Europe timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula sweswo mingisero mugera lona FM 13 timinete ntsena kupela awara ya 12 mutweni mpimanyeto wa holobye n'wana mi angula mukuyini ke emtweneni hi ta bula na dokotela Joe Maswanganyi mutshama xitulu wa komiti ya timhaka ta swa timali a Afrika-Dzonga eka huvo yo endla milawu hi ta bula na vona hi 10 timinete kupela awara ya n'we nhlekani lowu a hi amukeleni loyi a ri muyingiseri wa hina wo sungula nhlekani Aye papa. ayi Mpfukini papa. hi pfukile hi ngo vona buti kambe hi n'wina mi nga fonela hina musanini Mina ni nga fona. hikokwalaho ka yini mi nga tekanga xiboho xo yima mi kota ku vulavula kahle mimi hikuva a mi twali kahle riqingho ra n'wina loko mi ri ku chayeleni Mina mbona mtsutsala nga eka bluetooth. Ya, Mbona ku na mpfula. ya ku na mpfula lama nga kona Ya, ku na mpfula so. okay a hi mi tweneni mi ri yini n'we Mani to sesi. na methu Okay. But mutwini mpapfarhuto wa holobye man. Leswi ni nga swi twa swa kahle ni nga swi twa va swikandiyela i mhaka ya mapatu. Mhaka ya mapatu ni yi twini va ku na mali yo karhi yi nga pimanyetiwa ku yi ta kumeka ra dila na mapatu na switimele ku xitimele xi tlhela xi famba 10 minutes yin'wana na yin'wanyana i mhaka leyi nga ta va kahle eka vaakatiko lava tirhisaka xitimele na hina va mapatu vo tshama karhi lama hi mapatu suka kwale Limpopo hi nga gina hi kota ku kumeka va vuyeriwa hi budget lowuwani loko ku ri ku himpela budget leyiwa yi ta kumeka yi tirha leswi yi nga vekeliwa xiswona ma vona xin'wana lexi nga ni xitili botsete i ku lava va hi ri la ku hi vona va vaongori minkarhi yo tala ku ri i ngo vaongori va ta va na mpimanyeto wa vona u nga ta kumeka va pfuna ngopfu ka vatirhela mfumo a va nyiki mali hikuva vanhu lava va tirha kusiku na nhlekani kumeka va maka xiyimo xa hina vaakatiko swi kumeka va lexinene botsete hikuva ku loko ndzawulo munhu a tirha yo fanisa na HES yi nga tshunxekangi botsete obvious na wena loko i ya ku ka vukorhokeri byebyo swa humelela u kuma ku u nga koti ku kumeka va tshunxeka tanihi ku munhu loyi a ku pfunaka a nga tshunxekangi botsete ma swi vona so hi ku ya hi mina ndzawulo ya HES ntwini na tatana lavawani va dinosa Hlungwane va kumeka va bumela ngopfu ku ri va kumeka va tsakini eka mpimanyeto lowu nga xiswona tanihiloko ku ri ku leswi nga pimanyetiwa xiswona swa kumeka swi humelisa xiswona vona hi dinosa va kumeka va tsaka va tshemba ku ri hinkwaswo swa kumeka swi va xiswona swi nga gira swi humelela na mina hi mina vuongori i first priority leyi i nga yi kulukumba aka vaakatiko va Afrika-Dzonga loko vuongori byi nga ri kona botsete swi komba na rihanyo na vutomi a byi kona ma swi vona so loko ni ta hetelela hi yin'wana botsete sorry kumeka va ni mi lunghisa mara kumeka va a ni twe ku Dr. Mwaba i ngo va hi siye emisaveni ka nongonoko wa khensani nkarhi vena n'wanyana nyana ma swi vona so a ni tivi mi ta yi confirm mara a ndzi nga yi twa hi ndlela yeleyo yebo swo yini mi swi twe kwihi sweswi mihlolo sweswi mi swi vulavulaka n'we mi vulavula hi yini a swi tshikeni vetani mi huma ka swona a swi humani ka swona ni humani kumbe xani twa i vula van'wana eva ka nongonoko kwa khensani a hina hi swi tivi sweswo a hi amukeleni n'wana mingiseri hi twa ku hi angula kwini nhlekani
aye Bootrat aye mepfuke hi pfukile ngo vona papa okay lexi humelelaka Bootrat budget yi twini ntana budget leyiwa yo ti sevhela voho va lava va tirhelaka kwale parliament ku va tiholela hi ku leswi nga vula hi Action SA i rito ra ku tiya leri a swi ri endleka hi ku hi nge vi na ti-deputy ta ku tala hi ndlela leyi hi nga na tona deputy minister ti tele ngopfu ene loko hi languta deputy a yo tirha nchumu ntsundzuka president Ramaphosa va ze va nga swi vula va ku loko ni ha ri deputy president a office ya president a ni ngo va nchumu hi ku matimba lama a ni ri na wona a ni tlula na hi minister mano va just a statue lexi ngo ti tshamela office every day a ni na ntirho laha ni nga decide ku ni swantswa ni tshika kambe ni tlhela ku none nge ni nga tshiki nge ni vekezela until ndze ni kuma ti-chairperson bya ku va ni ri president so Action SA a yi te kahle loko yi ku a ku hungutiwi ti-deputy minister because a ti le ku tirheka nchumu hi vo lava phela that's what tax leyiwa yi kulela yi ku ta hi kuleriwa hi tax mhaka ku ku la ku certify-wa voho ku va kota ku hola kambe a ni vanhu lava va hetelela va languta ni vula ku a va vi va kha va languta ku hina tanihi rixaka hi vuyeriwa hi yini a yi vuyeriwi Bootrat njhani Bootrat a yi vuyeli nchumu ka loko hi ri na ti-deputy to tala that's why ni le xikolweni xinene Bootrat loko principal loyi a nga chairperson a ri principal ku ri na deputy ya yela ndzhaku loko a tshika home peceni ku ma hundza misaveni a ku tekiwi deputy liya yi hundzuka principal ku komba ku a swi pfuni nchumu ku ya contestiwa ku huma post yi contesteriwa kumbe yi submiteriwa ti-CV ku ya ti-qualification ivi ku thoriwa hi vintshwa mara ku ri na deputy se ti-deputy leti a ti fanele ti hungutiwa hi languta ka switulu leswi I mean ka ministry lebyi byi nga na nkoka ngopfu such as aka education hi huma ka public works swi ku taniya hi laha maybe a fanele hi hoxa ti-deputy mara ku na ti-department tin'wanyana a to pfuna ngopfu nchumu mavo swi costa hina swisiwana hi tirha hi ka hard vusiku hi tirha hi tirhela munhu va lo tshama va tekela mali ya hina hina fanele hi tikeriwa ma vona sweswiwa loko se ha xava VAT ta va yi ri henhla a ni tirha a ni employed a ni vula ku a ni na tax leya ku yi tekiwa as I earn mara ni taxiwa almost every day because loko ni ya ku xaveni VAT na yi vona laha xilipini swi vula ku yi ta va yi ri more ene swi vula ku va fanele va hi ngetelela ka ti-items leti hi ti xavaka hina va swi mawusa leswi tsananitsanani hi nga laha hansi nemetwe well aredi awa i laki ravo xikwembu xi nga vona nemetwe 0860002543 ta va ka hi bula na vona dokodela Joe Masonga Njes va ta hi byela ku vona va ri yini kambe se swa hi kandziyeni laha khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ravuntlhanu kumeka itimineta hi seba ora ya n'wana ngona ku ya Afrika wa vulavula mitweni ka mpimanyeto un'wana mingiserelo nhleka aye Bootrat njhani papa mina hi pfukile minjhani hayi hi twile mpimanyeto Bootrat ni kombela ku mi nga soli no kombela a swi koteki ku mi nga u tshembetela nyale va ravutiyale mpimanyeto lowa a ni la ku sola ngopfu no vo ni twisa ku vava ku a hi wa hina va mpheleni loko mo langutisa hi 1994 van'wamabindzu hinkwavo a va hakela something like 48 to 46%. Leyi government ya hina yi nga fika hi ku hi ku hi lava create mintirho a hi cinceni sweswi le ka va 27 mara a va le ku createni mintirho ene va tlhe va yi boycott swi ala yini ku system leyi hi tirhisile for more than 30 years a yi tirhi a hi va tlheriseleni ka vateki swi ala yini vanhu va le ku rileni Bootrat va electrician ya durha leswa durha ni tlhemi ya nghenisa after sweswi ni nga mi byela ku a va testa mati loko va ku 2 mara va lava 1 ma swi twisisa vona a va testa mati ku va swi twisisa lexi va ku ngopfu mati va swi ni twisa ku vava va ri a va tivi ku mali va ta yi kuma kwihi loko a va yo vulavula va ku leswi n'wina mi fambaka mi ya ti-oversea mi ya lava yini hi swi khata hi 30% a va ta save mali yo ringana kwihi
va khata cabinet a va tsatsi va yo ringana kwi vanhu lava va gadaku hi ku a tiphoriseni hi ri vanhu va shota va hunguta timinister leti vanhu lava va gadaku va nge heleli ntirho va tlhelela a ti-police station va ya tirha kona ti-police station va pfuneta eka crime se leswi swo kombeta ku a va na mhaka na mpheheleni and va ri va yimela loyi a hluphekaka hi leswi va va ku ngopfu pheta a ni veri vet leyi hayi mi nga vileli a yi nga ku ta va na swilo swo tala leswi swakudya swo tala leswi nga ta va swi nga ri kona ka vet se hayi swisiwana swi hlayisekile a mi fanele va tlhela va vutisa ku mina inspectors njhani leti ti nga ta famba ti kha ti kambela ku leswi mi nga swi hunguta swilo a va nghenisani peta va tsandziwa hi xiphasa ku xi regulate va nga swi kota sweswo na ku kasi xisiwana xo hanyela swakudya ntsena a xi nga pfisi ku rin'wana xi ku xi lava ku xava wheelbarrow kumbe xipedi hi ku na xo xi ta lava vet no mbala xibala xi fanele xi famba xi nga mbalangi a ku fanele ku ndleke yini valawuzi vutele lexi a va fanele va endle swona va fanele va ku okay n'wina va mabindzu ha mi twisisa mara i khale hi kha hi mi sapota n'wina hi ku create mintirho hi cincile from 40 something percent hi kombela mi hita in'wana na un'wana sweswi a ti ku vava swin'wana swi le ku tweni ka ku vava hi ku swilo swa durha se na n'wina hi pfuneteni laha hi nghenisa 2% leyi a hi lava ka 27 mi ta hakela 29 hina va le parliament ma swi vona xiyimo xi njhani va tshama hansi na vanhu lava ya va ku no a hi hunguteni tidubiti hinkwato hi teka vanhu lava hi gadaku na everything hi va tlherisela maphoriseni a va ta kuma mali yo tanihi kwihi marendero va wa endlaku va famba va ya oversea va ya kopela ku leswi tirhisa njhani kwihi va tirhisa kwihi va ku a swi khatiwi hi 50% ku ta rhumeriwa ntsena leswi nga necessary leswi hi swi vonaka sweswi a ka ha ri na swona leswo ya up and down va ya up and down bukete mi kuma ku mi twa va ku n'wana minister yi fika a tirhisa ntsena hi ku famba i tirhise 2 million hi yo problem leyi hi zamaka ku vulavula ku a va hi langutisi hina va mpheleni hi leswi va va kona ngopfu kambe loko ku ri ku a va hi langutisi hina va mpheleni hikokwalaho ka yini va African National Congress a ni budget leyi a ni tivi budget leyi a hi ya va ri voxe i ya GNU se hikokwalaho ka yini va ANC va kha va ku no bona va haya mahlweni na ti-pro policies naswona ANC yi amukela mpimanyeto lowuwani wa 2025 vukhete ku vulavula swi vevukile mara mintirho a yi fambelani leswi va vulavulaka swona hi ku government wa hina bukhete u twisa ku vava loko mo twa ku munhu loyi a tirhaka ephalamendini ku tirha ku kula i hola mi tla njhani na figa yaleyo ka xiyimo xa so vo ku tirha ku kula mi n'wi hakela 30,000 why va nga vuli ku no mali ya hina na hina leyi holaka it's abnormal ka xiyimo xa sweswi hi khata hi 5% at this moment because loko munhu un'wanyana a kha hola 700,000 mara i kha hi ya ka vhengele rin'we ku ya xaveni mina ni holaku 4,000 leyi va yi vulavulaka swa fambelani swilo sweswo a ku na vhengele ra mina mpheheleni na vhengele ra n'wina hayi ma kona ku na van'wana hi hala senteni hala loko u ya kona va khomi na swibamu hi ma n'wina lava mavo se ha navela na hina va butifete ku fika kwalaya mara n'wina mi tirhela ku hina yendlani ku mali ya n'wina yi twisiseka ka mi nge mi ni tirhela na timovha leti va ti categorisa ku loko i ri minister timovha leti ti pasisaka sweswi a ti nga ha fiki ka million xavani movha ta $500,000 hinkwayini a ni hi lava ku saver se ma pfumelela munhu a xava movha ya 3 million mara mi ri mi yimele yena a tlhela ka yona a ta hi yona ka Sundani a mi kombeta ku i te ku mi yimeleni se mo jela a va mi tongela ale va hlawulo ku diketsini mara ai kora 086000 kambe loko ni la ku languteni loko swo fambisa sweswi va ku ku hamari sweswi ne hi hunguta ya hina la ka huwe endla milawu hi mali leyi ai ti ai amkeni ndo inhlekani Sibona Buthot. ai papa Buthot mina ni nga ku mina ni twa masaka hi speech xa minister. Leswi ni tsakisaka ngopfu ni nga ku ni khensa ngopfu loko minister va kote ku yingetela vakhalabya na vakhegula hi mali yo ringana 130.
na leswi ni swi twaku vanhu va kha va rila hi mhaka ya taxi mina loko mi tshamile ni langutisa a tikweni ra hina vanhu vo tala a va tirhi se loko vanhu vo tala va nga tirhi hi fanele hi swi twisisa ku government yi koleka mali ka tax se loko yi ri na vanhu vo tala lava nga tirhiki yi fanele vantsongonyana va lava va tirhaka yi va yi kha yi kuma tax eka vona hi fanele hi dyondza hi swinyenyani Butheta a ni nge vulavuli hi mbhorotiya hi mbhorotiya no tiva ni to vulavula hi swinyenyani general swinyenyani general swi aka swisaka swa swona hi tisiva ta swinyenyani swin'wanyana so hi fanele hi twisisa ku vanhu lava va nga tirheki va fanele va kota ku dya hi mali leyi ku tekisiwaka vanhu lava va tirhaka ku fika rini kusuka xiyimo xi ze xi va right xivutiso hi xexo ku xi ta va right loko ndleke yini hi ta vona kona hi ta ku yini famba hi ta vona kona laha hi yaku kona a ni sweswi government ya hina yi langutana xiyimo xo tika loko America na yona yi hlekele ndzhaku yi nga yi pfuneti hi fanele hi twisisa ku vanhu lava va vabyaka vuvabyi lebyi byo njheni lebyiya loko government yo ka yi nga endlangi leswi yo ka yi nga swi endli leswi yi lavaka ku swi endla hi ta va na problem ku na vanhu vo tala lava nga ta luzekeriwa hi vutomi hi ta tlhela futhi yi rilela government so ku ri na ku government yi rileliwa yi fanele yi va na plan okay xiyimo xi so ni fanele ni endla yini so that's why mina ni proud hi ndlela leyi government yi nga yi teka ni meteri papa hi swona Butheta enkom lava va mvhorotiya ve ri hina hi proud leswi government yi nga swi teka weri khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu eka xala tu kusuka la studio 2 ile polokwane kutisela na ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komandlela a hi kuthi kona u angula u ku yini un'wana mingiseri helloyi nhlekani Hayi bikhalanga mpfukile sesi wa mina ipfukile minjani man ipfukile I can't awa yi phile budget ya ministera mara lexi vavaka i ku budget leyi a ya hina sesiwana Butheta ya vanhu va ku fuma loko mo yi languta kahle ka xilo lexi nga ni vava hinkwaswo ka budget ka swilo leswi nga swi vulavula hinkwaswo lexi nga ni karhata ngopfu i ku va ya tshama va vulavula ku va va lunghisa budget leyi va nga yi ona siku leriya va nga hi wastela mali va nga endli nchumu swantswa loko va ya vuya va thuse 20 rand ya vakhalabye na vakhegula because minister u vurile ku ye ka last budget a va budgeteli 150 per month leya a yi ngeterile but sweswiwa va vonenga ku swantswa ka swilo hinkwaswo va vuya va va thusele 20 rand a ku nga ri na kun'wanyani lava fanele va ya va lunghisa kona ku va swilo swa vona swi tshamiseka ku va leswi va swi lavisaka swona vona vona nga ku 20 rand leya ya ku va va tekela vakhalabye na vakhegula i xilo lexi nga ta endla budget ya vona yi tshamiseka yi va right i xilo lexi ni karataka Butheta xi ni karata ngopfu a ni ngo 20 rand leyi va yi hlamuserile va ku heish a ni n'wina mi teri ni nga ngeteli VAT hi 2 se ni hunguta 20 rand la yi nga hayi ka 150 ya ka 130 a ku nga ri vakhalabye na vakhegula va nga va byela ku va nga ngeteli VAT why va nga ya hunguta ka vanhu lava va nga va byela ku mi nga ngeteli VAT se vo ku va va lunghisa va vonenga ku swantswa va ya teka 20 rand ya vakhegula a ku nga ri na kun'wani vhela Butheta a ni ri mpimanyetelo a wu kunguhateriwe kwalaha ka ku loko ho ngetela 80% ta VAT ti va 2 hi ta kota no ngetela le ka leya vakhegula hi 150 se va yi tirhisi sweswiya swo tani se iva ku hey I love VAT se iva ku hayi why va nga ya hunguta ya vovini parliament Butheta because sweswiwa vanhu a va tirhi nchumu parliament munhu wo yela ku ya rasa just ku fika byela mutshama xitulu ku apologize ku va u lete 3 minutes i fanele n'wi hakela 120,000 per month a ku na xin'wana lexi a yelaka ku lwela xo ye wo yela ku ya byela minister mutshama xitulu ku ni kombela apologize for ku va u lete 3 minutes se mi vula ku a va fane va hunguta timali leti va ti holaka va ku ha hunguta loko a hi nge xikombiso va hola 120,000 hi n'hweti hinkwavo ho nyika xikombiso eka huvo ya endla milawu yani va ri 400 se ivi va hunguta 20 ya 400 swi vula ku loko se va ya n'hweti yi hela a va ta va kha va hlayisa mali yo vonakanyana
kolomiya ka hambi va va nga susanga 2020 a va fanga susi 20,000 a va tirhi nchumu vanhu lava Bullpet Ni vona swona. va biwa hi tisamboko ntsena va caciwa hi tisamboko va tsaka ku hi nge hasa hi biwe hi tisamboko yeah vo yela ku ya ba huwa va biwa hi tisamboko loko va huma va tsaka ku hawa hi endlile hasa hi biyile hi tisamboko hi humile swi herile ivi va kuma vanhu 120 va kuma 120 va ya tekela vakhegula 20 rand yeah no va va Bullpet so ene vakhegula lava va tekela ku 20 rand hi lava va ya xava ku mati ya 500 hi n'hweti a va va nyiki na gezi a va va nyiki na nchumu vakhegula lava ve le ku hluphekeni a va nyiki na nchumu mara a hi vakhegula va ngete va nga ngeteli vet wa va nga landzangi lava ngete mi nga ngeteli vet va ya tekela vo i tiministara teti ya va ngete mi nga ngeteli vet i tiministara va ngete mi nga ngeteli vet wa va nga tekelanga vo va va Bullpet lero swisiwana hi ta tshama hi ri swisiwana hi tshikileriwa hi decideriwa wa swi lava ho decideriwa mi nga fiki kolo kwala ka ku xikwembu xi va katekisi kambe hi ku vona ka n'we mi vona ngeti mpimanyeto lowuwani wu nga va wu pfuvapfuveke kwalaha ka vet loko a yi lo ngeteriwa n'wina mi ta va mi mukerile ku vet a yi ngeteriwi hi ku languta xiyimo lexi xa ku sweswiwani ku hetelele ku hungutiwa 20 rand ka vakokwani ti koho tindlela to tala leti ti ta endla ku vet yi nga ngeteriwi hi tona ti tele ti ta voho palamende ti tale ngopfu Bullpet mali ya vo leyi va holaka va tirha yini hi yona va famba hi movha ya mahala ya government petrol i mahala va khandziya ti-flight mahala vana va vo i mahala tiyindlo i mahala mali ya vo yi tirha yini leyi va nyikaka yona ya ku tala mali ya vo yi tele Bullpet yi tele a yi na ntirho mali ya vo a yi na ntirho why va nga hungutanga ka yona because a yi na ntirho mara vo eka swilo hinkwaswo va ya languta 20 rand ya vakhegula ku yo yi nga ta yi siva event Bullpet va vava sorry siswami in between inkomu Bullpet inkomu sis 0860002543 so let minute ntlhanu yi va awara ya 13 nokora ka Afrika wa vulavula ntirho loko hi vuya mavhengeleni a mahungu na misava hi mitlangu na ti-voice notes endzhaku ka sweswo ivi ya hi bula na dokodela Joe Maswanganyi un'wana mi yingiseri hi loyi ni hlekani ehlekani Bullpet minjhani hi pfukile papa minjhani hi pfukile namuntlha ni khensa ku vulavula na n'wina Bullpet budget yi twile mi vulavula na Filimona ka Xingwanyana a hi Xingwanyana budget yi twile va yi vulavurile nti xi vulavuri xin'wana se xi xapa ku nge xapa ku huma xi ri na that's why va engetele budget because vanhu vo tala a va tirhi yes vanhu vo tala a va tirhi because tikhampani to tala ti-foreigner leti ngeti a ti-taxiwi mara nge ku ve na ma-foreigner lava tirhaka laha South Africa va taxiwa ni twisisa ku ri na problem hi mhaka xibalo xa yona a va swi langutisi so vona va langutise ku ri vanhu vo tala a va tirhi South Africa yi tirha vanhu vo tala Bullpet vanhu vo tala va tirha ngopfu laha South Africa mara a va kokeriwi nchumu na mali va aka ti-trailer lava N1 va yisa mindzhwalo ka vona hikuva kota ku xava hina a hi fikeleli hina hi kokeriwa ti-tax right through swa vava swilo leswi mfumo lowu wu endlaka a hi swa ku a wu swi tivisa ku because ene loko ku ri ku xiyimo xitani loko ri ku xiyimo xitani mingisero wa mena hikokwalaho ka yini ku nga tshikeleriwi timhaka ta ku languta ku ku na vatirhi vo tala lava va nge le ku tirheni ku va a va nga fanananga va ri ku tirheni la Afrika-Dzonga hi ku maAfrika-Dzonga hi vo va fanele va kha va thoriwa a va thoriwi sweswo Bullpet swa vava swilo leswi mfumo lowu wu endlaku swona hina ma-South Africa a va hi tekeli nhlokweni Bullpet loko ku nghena lomu xitolo i vanhu van'wanyana va fanekele n'wi dyondzisa ku language ku ri vulavula so tikhampani leti nge ku ve tikhampani to tala vanhu vo tala va khandziya ti-taxi va ya mintirho ma-foreigner ntsena ma-South Africa va tshamile wena va ri wena u ta hanya hi 350 vanhu labor a yi ngheneleli lomu ka tikhampani Bullpet va kota ku vona ku ri himpela va South Africa hi hluphekisa hi ma-foreigner tax swo fana na swiphaza leswi swi nga tala laha South Africa Bullpet nge ku ve sa taxiwa swiphaza leswi SARS yi nga tarila hi mali loko ku khona swiphaza leti khampani ti ri ma-foreigner wa yi va rila hi tax ku ve tax yi tele ngopfu hina hi fanekele hina ma-South Africa hi fela vanhu lava ngeti a va taxiwi a Bullpet ni khensile namuntlha hi Filimona Xingwanyana ni khense ku vulavula na n'wina Bullpet ni mi rhandza ngopfu ma vona a ni mimesi no mimesa ntsena loko ni nga ri na radio kusuhani
make sure ku always tshama na yingisela Buddpet xingwenyana mi va mi ri kwihi mi yingisela mi ri kwihi xingwenyana mina ni Pitori Buddpet a Pitori mativa loko ma ha ri kwala Pitori ni tshame ni lahleka ngopfu ni kha ni fana ni ya laha Manhattan ni kha ni lahleka ni nghene ti-garage to tala ngo ni kha ni vutisa ku hana un'we a tivaka na ririmi ra kwala Afrika-Dzonga ka ti-garage teto ti nga koho kwalaho mina ni driver truck ne ya vanhu u kuma swa ku munhu wa la handle wa ku yimisa a lava direction ku ri ni lava kwini kwini mina ni mi byela ntiyiso Buddpet a ni n'wi kombe ti-direction no tlhela ni vheta ni n'wi lahlela rhuru ku ri u ta lava ni laha South Africa ku va nga lavi direction a nga kumi hayi sweswo ku biha mbilu a swi kahle ku ri leni Buddpet loko u tirha a wu koti ku vona ku ri mu-South Africa ka n'wina wa hlupheka hina ma-South Africa hi na problema ku ri hi rhandza ku vulavula xin'wana mu-South Africa ka hina Buddpet vanhu va hlupheka ma-South Africa ene hi mfumo lowu wa ANC wona Buddpet ni ku ta mi nyika example yin'wanyana Buddpet makomreti va ANC na ku ta ni nyika example hi Gwedemandash u na matiraka man'wana le Mpumalanga leni na tiva matiraka ya kona ni ku ta ni nyika example hi lo wa le Mpumalanga loyi a nga huma wa Vice na yena una company ya yin'wana nga mi vito ya DR Cargo le Mpumalanga vanhu lavana va hlupheki Buddpet va dile mali lava na problem hina hi nga ta ku vava hina ma-South Africa ka ha ri na laha hi nga ta ya kona hi mfumo lowu wa ANC kambe hikokwalaho ka yini ku hi mfumo lowu wa ANC ku ri ku sweswiwani ve ri i GNU a ni se swi ku katsa na mavandla man'wana Buddpet GNU yo nghenelela sweswi ku swi ku onhakile ene GNU hi nge he lunghisi nchumu va yisela vana tikhuruku ma-ANC tikhuruku Buddpet a va na ntwele vusiwana vakulukumba va ANC a va na ntwele vusiwana hina hi tiva yona ANC yeleyo 30 years hinkwayo i karhi i fuma tiva yona hina a hi tivi GNU yeleyo yi apa ku fika sweswi kambe ANC yona nga na problem ka vatshami va South Africa ni mi tweli papa rhange ni khensile Buddpet ni rhandza ku fika ku khensa mina xingwenyana ni khensile swinene kambe ke munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela Eloise Richard Playfontein Musina kuyafika eBaytree hina wena hi 91.9 FM munghana lonene FM makombandlela Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku kuyafika Ravuntlhanu rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi inhlekani Khalanga budget speech ya tolo yi veke rivaleni ku loko swi ta ka tlhelo ra timali la tiko ra hina swilo swa ha tshama kahle corruption yi hlakatini hi ku leswi vaaki va nga rasisa swoho va ku a va lava ku ngeteleriwa ka vhete ni pfumela kahle leswaku va fanele va nga ha ngetelangi mara the fact ya ku va ye mahlweni va ngetela swi twela nga ku nga ri lexi va nga ta xi endla a va ha ri na plan at all mara ni hlamarisa hi ku those people ingaku hinkwaswo leswi va swi endlaku ongeti va meka sure ku va nga luzi nchumu because ntu nga suka swi ta endla nkarhi wun'wana hayi ku hlongola ti-deputy ministers mara loko vo hunguta 2% ya muholo ya voho hinkwavo laya va yi eda ka timali leti ta ti-budget ni pfumela kahle leswaku swa hina swi nga addresseka swi va kahle mara swi tiva nga kwala na vala ku ya i mikasi ka ndhambi inkomu Avuxeni Buddpet na ku nhlikani lowunene aka timhaka ta budget Buddpet hi twini budget na la ka ku tlakusiwa ka mhaka ya xibalo mina hi mavonelo ya mina Buddpet i ku before va tlakusa mhaka ya xibalo ti kona timayini leti ti nga tala letiwa va zamazama ka tona letiwa ku swi nga va njhani vona u ri mfumo lowu wa hina lowuwa ku tihlanganisa timayini letiwa u ku va bohiwa lava va nga gweviwa vutomi hinkwabyo a jele ku va vona va suka ku va va tirhela mfumo va tirhela tiko aka tona timayini leti hi swilo leswi a ni vonaka ku a swi ta antswa kumbe a swi ta boost na ikhonomi ya hina hi ku kokwala ka timayini to tetiwa va kona lava dyaka va hina va lavawa ti-kingpin to tetiwa ti balekaka ti dizaka maphorisa
aka va lavaya va nga ze va va kona nkarhi wolowo. khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu. Kamgana London FM komba ndlela nangona ku Afrika wa vulavula eka ku hashala wona T kusuka le studio 2 ka nhlekando Mingseromen na pfumela ku ri kwala unga ko nawe una tlhelo ro karhi leri u lavaka ku ri tisa hi mhaka leyi bulaka ha yona nhlekani lowu 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula eka Mungana London FM wena u angula uku yini ke ko Mingseromen ku angula uku yini eka 0860002543 nangona ko Afrika wa vulavula ka Mungana London FM makomba ndlela yaleyo mhaka Mingseromen ku vulavuriwa hi timhaka ta mpimanyeto n'wina miri yini ke la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Economy ta kula swinene hi switwile na president va vurile ku ta kula economy va projecta ku ta fika ka 3%, kambe swa kayivela ngopfu swinene ngopfu lero ku katsakanya leswi ni swi vula i ku loko economy yo kula hi xiyimo lexi World Bank yi vulaka xona xa 2%, swi vula leswaku swi ta teka 60 years ku va tiko ra Afrika-Dzonga ri kumeka ri va a high income country leri swi vulaka leswaku ri kumeka ri compete na matiko lama nge le Europe. Timhaka leti hisaka U tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula. Iswo Mingseromen Mungana London FM tshama xitulu wa komiti leyi langutanaka timhaka ta swa timali ya Afrika-Dzonga ka huvo yo endla milawu Dr. Joe Maswanganyi va koho ku va va ta bula na hina hi timhaka ta mpimanyeto lowu wu nga andlariwa tolo hi holobye Enoch Godongwana. Hi la ku ta twa ku va ri yini vona hi mpimanyeto luwa na koho ku endleka yini ku ya amahlweni hi ku hina minkarhi hinkwayo hi tshama eka hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Dokotela Nhlekani mi amukerile ka Mungana London FM. Nhlekani Mlozwi na vayingiseri va ML. Khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina. Dokotela mi fika njhani ka ku va na mpimanyeto wo loko wu andlariwile ku va na hoyi yo tani eAfrika-Dzonga? Inkomo Mlozwi na vayingiseri va MLFM. Mfumo wu tirha hi ndlela yaleyo. Loko lembe ri sungula president I veka pimanyeta ku ri hi ku ya hi state of the nation address I vona ku tiko ri ya aka direction yihi I vulavurile president. Vhiki mambirhi lama landzelelaku hi ku ya hi nawu ku ta ministara holobye wa swa timali mi ta tsundzuka ku vina hasa hi ti 19 ta February, so a tlherisela andhaku ku ta fika tolo. So tolo I ndlarini mpimanyeto wa yena a vulavula hi timhaka ta vuvekisi leti nga ta va kona aka transport ku ta hoxiwa mabiliyoni mangani 402. A vulavula hi timhaka ta VAT ku yi ta gonya hi 0.5. A vulavula hi timhaka ta swibedhlele na hinkwaswo. I ntirho wa yena ku va a vulavula timhaka letiya. So swi ya hi ku vanhu laha tikweni vona va swi vonisa ku yini. Swi nga tsakisi un'wana na un'wana mara ku na laha kun'wani mpimanyeto lowuya wu lunghisaka kona hi xiyimo xa le henhla. Van'wani veri mpimanyeto luwa loko se ni mi yisa kwahala ka vandla ra African National Congress dokotela va ri wu le ku a wa ha yi fambelani na mintolovelo ya vandla ya ku lwisana na timhaka ta vusweti wu va kha wu lava ku tshikelela byo bona va lava nga swela. Mi ri yini n'wina hi mhaka leyo? A ni yi voni hi ndlela yona khalanga hi ku ri hi ku ya hi vusweti mpimanyeto wu gonyisa timhaka ta mudende wa lava dyuhari na lava nga tsoniwa hi 130 rand aka lembe leri hi nga ka rona. Mudende walowo wu ta ya ka 200,315. Wu suka wu ya ka mudende wa vana laha wu nga ta gonyisiwa hi 30 rand wu ya ka 560. Wu suka wu ya ka foster care grant leyi nga ta va yi tlakusiwa kwalaha ka ku na ma 70 rand laya. Hi langusa timhaka ta swibedhlele mi ta langusa ku ri ku vi na hasahasa ya ku va madokodela ma nga ri ku thoriweni na van'wana lava nga ka profession ya health.
tolo holobye hlamuserini ku ri a ku languteni ka timhaka ta health na timhaka ta national health insurance ku ta yisiwa 28.9 billion rand leyi nga ta nghenelela ka ku ri 9,300 wa vatirhi lava kumekaka va ri ka ndhawu va ri ka xiyimo lexiya va nghena va thoriwa na timhaka ta education a ka tlhelo ra dyondzo mi ta va mi twini holobye a hlamusela ku ri 19.1 billion yi ta yisiwa eka ndhawu leya dyondzo ku endlela ku ri 11,000 wa mathicara ma nga heleliwi hi mintirho and ehenhla ka sweswo ku ta endliwa leswi ya venge early childhood development aka tidyondzo letiya ta le hansi ti-preschool na ti-crash layani ku ta yisiwa 10 billion ya mali leyi nga ta engetela ku ri n'wana wun'we hi siku mali ya yena yi suka aka 17 rand yi yisiwa aka 24 rand aka n'wana wun'wana hinkwaswo leswi swi lwa na vusiwana hinkwaswo leswi swi lwa na ku va swi tisa nhluvuko atikweni loko mo hi xopaxopa hi vuenti budget liya mi ta vona ku cinca swinene aka malembe lama nga hundza ku ta fika aka sweswiwani mina dokodela ndzangi ni xopaxopa kambe a ni kha ni langutala ka ku hikokwalaho ka yini kumbexani mani ni xivekisa leswi xivutiso lexi ku loko hi ku vona ka n'wina mpimanyeto lowu wu na ku langutela ka ku nga xiyimo xa tiko ra hina xi nga antswaki kumbe wo va na ku langutela ku xiyimo xa hina xi fanele xi tshama xi kha xi nyanya hi hetelela hi va tiko ra vanhu va ku hola midende ke hikokwalaho ka yini ku ta pimanyetiwa ku nghenisiwa na VAT ku hayi nan'waka hi ta ku 0.5 na haxawa hi ta ku 0.5 a mi languteli ku ikhonomi ya hina yi nga kula ikhonomi yi ta kula mulobyi hi ku loko hi hoxa 402 billion aka timhaka ta vutleketli swi ta vula ku switimela swi ta va swi kha swi tsutsuma laha a swiporweni hi ku aka nkarhi lowu hi vulavulaka hi wona ku na swi-challenge to karhi hi mayelana na switimela hi xona xi nga chipa ngopfu aka ti-transport hinkwato mara loko mo langusa emadorobeni vanhu a va vandalize infrastructure ya switimela ku nga ti-railway line 9 swi le ku lunghisiweni hi xiyimo xa le henhla aka tlhelo ra swa magezi ku na 279 billion rand loko mi langusa hinkwaswo leswi swi ta tisa mintirho atikweni 156 billion rand leyi nga ta yisiwa aka timhaka ta mati na nkululo yi ta tisa ntirho wu kulukumba loko mo langusa loko mali leyi yisiwa aka infrastructure yi fika almost a trillion rand mali liya loko swi kha swi endliwa swiporo leswi khalanga madamu lama ma nga ma endliwa tiphayiphi ti endliwa na hinkwaswo leswi na magezi swi vula yini hi ndlela yin'wana swi vula ku tisa mintirho leswi nga ta endla yini swi kurisa na ikhonomi ya tiko ku vanhu va nga vi va relaya ngopfu aka timhaka ta midende swi mi vulaka swona that's why hi ku lembe leri taku timhaka ta SRD ti fanele ti hela ku langutiwa ku mali liya yi ya aka ku investa aka mhaka ya ikhonomi ku vantshwa lava humaka tiyunivhesiti na le ka ti-TVET va kuma mintirho se hikokwalaho ka yini ka ha ri na ku langutela ku mi ta ngetela VAT kasi VAT yi ngeteleriwa VAT yi ngeteleliwa hi ku ri mali leyi yi nga kona mpimanyeto lowu nga kona a wu koti ku fikelela hinkwaswo leswi swilo swi lavekaku laha atikweni loko mi langusa mali leyi yi nga kona ministara a nga yi vekela tolo ya komba ku na leswi va nge i shortfall hi xilungu se mi endla yini mi ngetelela tax mara hi ku ngetelela tax liya ministara i vurile ku ri ku ta endliwa leswi va nge i ti-VAT zero rating aka timhaka ta swakudya swi xaxametiwini swakudya leswiwani na leswi vanhu va swi dyaku ngopfu a swi nge vetiwi a swi nge nghenisiwi tax ya VAT na swin'wana ka health na yini timhaka ta va-NSFAS na yini hinkwaswo leswiya swi mitigate timhaka ta ku vanhu VAT yi nga vi na ntshikelelo wukulukumba ehenhla ka vona swi nga endleki ku tshama ku nga ri na ti-tax atikweni swibalo swi ta tshama swi ri kona swi ya hi ku hi nkarhi wolowo i ncini hi ku loko ko va ku nga ri na xibalo khalanga tiko ri fanele ri rhangisiwa ku yini mpimanyeto mi ta wu kuma kwihi maheteleleni a ni sweswi mina na n'wina hi hakelela personal income tax leswi nge PIT hi ku mina n'wina ha tirha ehenhla ka swona
ku na ti-company income tax, ku na ti-VAT leti ti hakeriwa, ti tele ti-tax leti ti hakeriwaka kusuka nkarhi na nkarhi. Swi nga endleki ku SARS yi raise mali yi nga raise mali hi swiboho hi swibalo leswi nga kona laha tikweni, ene ku na matshalatshala ya ku hunguta ntshikelelo ehenhla ka vanhu hi ku ngetelela VAT liya. Loko mi kha mi vulavula mutani dokodela, ku na ku vulavula ka ku mi nyika mi va mi kha mi nyika hi xinene mi teka hi ximatsi hi ku ni mi nyika xikombiso hi ku fana na vakhegula valava mi nga va ngetelela 130 va ngetelele mali swi nga kahle, kambe vakhegula valava va tlhela va tirhisa mali yaleyo ku xava mati. Mara vakhegula khalanga ku na tipholisi ta timasipala leti ti vulavulaka hi indigent. Loko mukhegula a hola 2,315 a nga hakeli ku fana na mina na n'wina hi tirhaku hi holaku loko n'hweti yi hela. Timasipala ti fanele ti endla ku ri ti applya ti-indigent policy aka vakhegulu ni le ka vanhu lava nga tirhiku, ku ti nga tikiseli vanhu lavaya hi ku a ku na lomu ma nga ta kuma kona mati, hambi wo n'wi rhumela bili n'hweti na n'hweti a ku na nchumu nga ta xi endla. Kambe sweswo dokodela, sweswo swa ti-indigent swi tirha loko mati ma kha ma huma phayipini dokodela. Le ka Mdavula kwale mi huma kona mati a ma humi a tiphayipini, va boheka ku ya xava ka timovha letiya ti hindzaku ti ya hala na hala. A swi tirhi swa ti-indigent kwalaho. Swa tirha khalanga ha ma kuma mati ya ku huma na ndoni aka Mdavula, na n'wina ma kuma mati ya ku huma aka Nsami Dam aka Thomo ne le kun'wana na kun'wana. A hi ali ku ri a ma humi tiko hinkwaro, a ma humi nkarhi hinkwawo, mara loko mo langusa matshalatshala lama ma nga endliwa hi timasipala, ku nga va ku ri Giyani laha mfumo wu nga investa mali yo tala ngopfu ya tibiliyoni hi ku va yi tisa phayiphi na le kwihikwihi. Ku na ku cinca, a hi ri swilo swi tshamiseki 100%. That's why ku ri na mfumo, ku lembe na lembe ku fanele ku endliwa swin'wana hi mfumo ku antswisa swilo. Mara loko mo langusa swiyimo swa mati aka Mdavula aka Thomo ne le kwihi, ku na ku cinca swinene compared to lomu hi humaku kona eMlobzi. Mina ni hetile twanani loyi. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Awa hi tshile budget ya ministara, mara lexi vavaka i ku budget leyi a ya hina swisiwana Buthphethe i ya vanhu va ku fuma. Loko mo yi languta kahle ka xilo lexi nga ni vava hinkwaswo ka budget ka swilo leswi nga swi vulavula hinkwaswo, lexi nga ni karhata ngopfu i ku va ya tshama va vulavula ku va va lunghisa budget leyi va nga yi onha siku leriya va nga hi wastela mali va nga endli nchumu. Swantswa loko va ya vuya va thuse 20 rand ya vakhalabye na vakhegula, because minister u vurile ku ye ka last budget a va budgeteli 150 per month leya a yi ngeterile, but sweswiwa va vone nga ku swantswa ka swilo hinkwaswo va vuya va va susele 20 rand. A ku nga ri na kun'wanyani lava fanele va ya va lunghisa kona ku va swilo swa vona swi tshamiseka ku va leswi va swi lavisaka swona. Vona vona nga ku 20 rand leya ya ku va va tekela vakhalabye na vakhegula i xilo lexi nga ta endla budget ya vona yi tshamiseka yi va right. Tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Me angula mukuyini kwala dokodela? 20 rand yi susiwini khalanga. Loko mo tsundzuka hi ti 19 ministara a ta na 2% VAT increase. Ivi hi ku swi ta tikisela tiko sweswo na mabindzu na vanhu hinkwavo. Famba tsemelela kun'wana na kun'wana laha u vona nga ku swi nga va kona. So swa boha ku ri loko hi ku a tlhela a ya tsemelela a fanele na kwala ka vakhegulu a tsema kwalaha ka 20 rand ya liya ku endlela yini, ku endlela ku 2% liya a nga ha vuyi na yona. So 2% liya a ngo lo yi tsema mahala, a fanele a xeka na kun'wana na kun'wana ku katsa na kona kwala. Hi ku loko hi n'wi tshika hi ku a nga endli nchumu a ta wisa sweswiya na 2% ene a swi ta va worse, hambo yo ngetela ku 150 mara VAT yi ta tlhela hi swakudya na yini leswi vakhegulu va hakelaka na magezi swi va swi yi teka mali hinkwayo. So hi swona leswi nga endla ku ri ku tsemiwa 20 rand liya. So lexi lavekaka eMlobzi i ku va vanhu va dyondzisiwa hi ku mpimanyeto i yini, hi ku hi wo vinyi va wona. Mpimanyeto i wa vanhu a hi wa government yo manager mali ya vanhu. A hi languteni yaleyi nga hetisela hi yona ya ku budget leyi a hi ya swifumi a ya swisiwana ya swifumi. Hikokwalaho ka yini nga vulavuriwi nchumu hi timhaka ta ku van'wamabindzu valava va nga na ti-tax ta vona ti nga khumbiwangiku
a vele ku hi pfuneni vele ku tholeni vanhu vele handle van'wana va pfumala na maphepha vanhu vele kaya vele ku tirheni hikokwalaho ka yini ku nga khumbiwangi vona van'wankumi lava va nga chaveku na ku va na timovha ta 20 a ri wun'we mutini wun'we a ku vulavuriwi nchumu hi timhaka ta ku kumbexani vona swibalo swa vo swi ta ku yini hi ku vet hambi hi huma ka manghena purasini hambi huma ka Mdavula vhengele rin'wana na rin'wana ri nga ta nghena loko wo lava xin'wana yi ta ku khumba wena vet ku ve a wun'wankumi i mbuyangwana van'wankumi va hakela swibalo a ni hi vona lava fambisaka mabindzu lamakulu loko mo langusa swibalo leswi government yi endlaku ehenhla ka tikhampani ta ku fana na va Coca-Cola va brewery va mani ku vulavuriwa hi mabiliyoni so a hi swona ku swifumi a swi hakeli a ni hinkwavo hi nge publish ti-tax ta vanhu hinkwavo laha tikweni mara loko mo nghenelela mi nyikiwa tibuku hi va ka SARS hina hi tirhaka na vona mi kota ku vona ku vanhu va hakela ku fika kwihi loko mo langusa vatirhela mfumo va hakela tax ya le henhla ngopfu leyi va nge pay as you earn ma swi tiva n'wina mi tirhaka mfumo loko mi langusa loko n'hweti yi hela mi langusa pay as you earn is almost half ya mali leyi mi hakelaka so ko ku vanhu a va na vutivi ku hava munhu loyi a nga hakeli maticara ma hakela tax ya le henhla ngopfu ti-members ta palamende ti hakela 40 or something pay as you earn mina na n'wina hi hakela pay as you earn loko yi ya yi kha yi ya henhla munhu loyi a fambisaka brewery a fambisaka yini pay as you earn ya yena yi le henhla ku tlula na mina ni nga mutirhela mfumo so swi fanele swi basisiwa ku hava munhu loyi la South Africa a nga hakeli ku tax loyi a nga rejistariwa hi swona leswi minister atola ngeteni SARS yi ta nyikiwa 3 billion rand yin'wana ku endlela yini ku hlongorisana na lava va dojadojaku ti-tax a hi ali ku na van'wani va tsutsumaka va endla vugwinyata na vikungundwani va nga lavi ku hakela swibalo SARS yi ta khoma munhu kusukela sweswi mi ta twa vanhu va ta ku tarela nyenyani hi mhaka ya ku va vanhu va nga lavi ku hakela swibalo va lava ku hanya mahala Alfred Manganyi i ri ni mbutisako hikokwalaho ka yini ku nga tekiwangi xitsundzuxo xa va ka SARS i nga ri mukhomixinara a mi tsundzuxe swin'wana hi tlhelo ra mpimanyeto ivi swi vonaka u nge ta swi tekiwangi xitsundzuxo lexiwa mikhomixinara i te ni nyikeni mali yo tala ku ni ta hlongorisa tisulavoya leti to ka ti nga lavi ku hakela tax hi ku sweswiwani Mlobyi tisulavoya a ka ha ri letiya to tlhava vanhu hi tiokapi tisulavoya ti le ka thekinoloji maswa leswi va nge i cyber crime matsundzuka nkarhi wun'wana hi tekeliwa ti-99 cent aka tiakhawunti ta hina hi nga swi twisisi na ku swi endlisa ku yini va nghena ni le ka tisystem ta tibank so mikhomixinara wa SARS a ngo ni nyikeni mali ku ni ta hlongorisa yini ni ta hlongorisa ti-cyber criminals hi ku sweswi thekinoloji yo yi karhataku ngopfu ti-kleptocracy yini ma n'wi vona ku munhu loyi a nga tirhelo mara wa nyuka i na mali yin'wana mi nga yi twisisiku i yi kuma kwihi hi mhaka yini hi ku i yin'wana wa laha va nga ka ti-cyber criminals ma yi vona Mlobyi so SARS sweswi yi lava ku hlongorisana na vona va lava ku endla mali ya migwinyata a va pfuki va helo mina n'wina hi pfuka hi 4 hi ya mintirhweni mara va pfuka vo tshama mara va na mali ku tlula vanhu lava va tirhaka Dakotela hlayisekani khensini ku va mi tinike nkarhi wa ku bula na hina hambileswi se nga ti budget leyi se yi mi vangela valala na ku eka GNU nga ra ma kumani kahle na DA ma lavaya Mlobyi i nga pfumela ku va government hala tlhelela ku va opposition i nga va hava titivi ti-rules ta mafambiselo ya government a va sure ku va lava ku va ka opposition kumbe va lava ku va ka government loko se pfumela ku ni party ya government i fanele endla leswi government endlaku swona swin'wana a swi nandzihi mara u fanele u swi yimela so a va nge swi sustain leswiya swa double standard xa vona xa ku tindla opposition MK EFF na lavan'wana mara DA Patriotic Front Freedom Front na va mani hi fanele hi vulavula language yin'we a hi matirhelo ya government lama va ma tirhaka lama hi leswi hi xilungu va nge i populism ku tindla ku tlula loko vanhu va mi twana ni xin'wana we tlula mani nga twanananga na swona mara a wu nge yi kule na swona va ri muti yo tlula mhangu leyi wa hi vona ni meteli dokotela khensini tlhelo ra n'wina ku tiya ku engeta kani mama
Dokodela Joe Matswangani lava hi bula na vona kusuka le ka huvo yo endla milawu ehafu ku bila awara yan'we a hi tweni mahungu ya misava awara mbirhi ya ta yimise ku yini hi ndlela leyi to eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula. hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Awa hi tshile budget ya ministara mara lexi vavaka I ku budget leyi a ya hina swisiwana bukpete ya vanhu va ku fuma. Loko mo yi languta kahle ka xilo lexi nga ni vava hinkwaswo ka budget ka swilo leswi nga swi vulavula hinkwaswo lexi nga ni karhata ngopfu I ku va ya tshama va vulavula ku va va lunghisa budget leyi va nga yi onha siku leriya va nga hi wastela mali va nga endli nchumu swantswa loko va ya vuya va thuse 20 rand ya vakhalabye na vakhegula because minister u vurile ku ye ka last budget a va budgetele 150 per month leya a yi ngeterile but sweswiwa va vone nga ku swantswa ka swilo hinkwaswo va vuya va va thusele 20 rand a ku nga ri na kun'wanyani lava fanele va ya va lunghisa kona ku va swilo swa vona swi tshamiseka ku va leswi va swi lavisaka swona vona nga ku 20 rand leya ya ku va va tekela vakhalabye na vakhegula I xilo lexi nga ta endla budget ya vona yi tshamiseka yi va right tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. loyi wana I ri yena El Records a ku vanhu a va endli vulavisisi loko va vota u endleriwe yini after 30 years of democracy u ta dya ntshunxeko loko u nga pfuli matihlo a hi yeneni ka good enough maxekhu muhleri wa hina wa tipolitiki hi twa ku tipolitiki ta Afrika-Dzonga ti tshame njhani loko xiyimo xi ti tani maxekhu Brapet minjani na va inseri va Afrika vulavula. Hi pfukile good enough mana khensa swinene mali loko mi tinike nkarhi wa ku bula na hina nhlekani lowani very ku ya ani ka ni bula na dokodela Joe Maswanganyi sweswi kusuka ka African National Congress very va Democratic Alliance a va swi tivi ku loko va va ka mfumo a swi fani na loko va ri ka opposition kambe n'we tanihi van'watipolitiki timhaka leti ta budget leti ti mi kombe yini tanihi vahleri Sa ku sungula enkarhi ka ku ri ku suspendiwa budget leya ya n'wetle hundzeke va Democratic Alliance va swi kotile ku tisa leswi va ku alternative budget ya vona va swi kota ku balansa tibuku va nga fakanga 2% leya ku ri a laviwa i Minister Godongwana ya VAT so va ve na alternative budget leswi tikombaka ku ri swilo swa ku rhangera swilo swa ku fambisa mfumo ku na leswin'wanyana leswi va swi tivaka hi ku fambisa mfumo hi ku ri budget ya vona ya alternative loko vanhu va lava ku yi hlaya koho va nga yi kuma ka website ya DA a yi ri koho i koho budget leyo va tikombile ku ri va swi tiva ku fambisa swilo mara lavaka ku ri la yi vona Brapet i vo MK Party na EFF i ku ri tolweni loko va vulavula I swilo swin'we ntsena va ku loko ku lava ku tlakusiwa budget ya hina ku laveka ku I xilungu va ku tax the west tax ku laveka tax ya vanhu va ku ri va na mali so na ku ri va ku west tax na tax the rich va vulavula swilo swimbirhi so mara a va vulavuli ku ri loko swi nga endliwa swoleswo mara u kuma leswaku a ku na nchumu lowu endlekaka so ku ta endliwa yini ku laveka ku va na plan A ku va na plan B so mina ni vona ku DA yo a hi vo dokodela Maswanganyi ku laveka va yi nyika credit katsongoyani ku ri yi ve na yo alternative budget ya yo ya ku ri if African National Congress a yi lava ku tirhisana na vo kahle i spirit sa GNU kumbe a va nga swi kota ku kuma mali leyi va yi lavaka va nga tlakusanga 0.5% ya lembe leri va ta na 0.5% leyi va vulaka leswaku lembe leri taka va ta yi tlakusa kuve hi ku vona ka n'we leswi venge a ni ka ni vona SG wa ANC lava kha va kombisa ku hayi hina tanihi ANC a ri na milawu ya mafambiselo tipholisi ta hina ta ha vulavula hi timhaka ta ku hi voyamela ka swisiwana n'wina loko mi languta budget leyi yi propuwa ANC ta vulavula mhaka ya propuwa mara a ni tsundzuki ku na nkarhi wa ku ri ni ta ku budget ya va a ri propuwa hi ku ri loko yi vulavula i propuwa budget yi vulavula i mali loko yi vulavula ti-social grant kun'wanyana yi vulavula ti-social grant ta ku ri mali ya ko i fambisana na inflation kumbe i fambisana na ti-price ta swilo loko u famba ku xava swilo mali leyi u yi kumaka yi fambisana na swona a ni tsundzuki ku na lembe rin'wanyana ra ku ri
vanhu va ta ku no mali leyi kumaka i kahle ku swi kota ku xava grocery ni nga vi na mali leyi ni kolotaka vanhu van'wanyana so mhaka ya koho i ku ri ku na ti-institution timbirhi ta ku ri ti fanele ti tirhisana xikan'we mara nkarhi wun'wani u ta kuma ti tirhisana xikan'we i reserve bank ya ku ri va ta ku byela ku ri ntirho wa yona kumbe mandate wa yona inflation targeting ku endla ku ri inflation yi nga fambi vale u kuma ku ri xinkwa xi xaviwa hi 60 rand loko vanhu va nga swi koti ku kuma mali yo tala so ku na treasury kumbe department ya finance ya ku ri va ta ku byela ku ri vo va lava ku humesa ti-budget ta pro-poor Prapet ntirho wa department leyi a ku fanelanga ku va ku humesa ti-budget ta pro-poor ku fanele ku va ku endla ku ri ku va kona ntirho la Afrika-Dzonga i ku ri loko u lava ku endla budget ya pro-poor swi vula ku ri u vula ku ri ku ta va na vanhu va phuwa ku fikela khale we ntirho wa wehe 50 years ta uri na pro-poor leswi vulaka ku ri we u ta humesa ti-budget ta pro-poor 100 years ku laveka ku ri men lava ku humesa budget leyi ta endla ntirho ku ri vanhu ku ri endzhaku ka kumbe 30-40 ya malembe ku nga vi na vanhu va phuwa so budget ya wehe i nga vi pro-poor budget so leswi va vulaka ku ri ku na pro-poor budget mina a ni tsundzuki ANC humesa budget ya pro-poor ku ri loko a yi vulavula pro-poor budget social grant a yi fanele ku va vuma 4.2 a yi fanele i fambisana na minimum wage leyi vulaka ku ri ku na a ku fanele munhu ku va 4.2 leyi ya ku ri ya SRD leyi ya COVID a fanele kumbe yi ri le ka vo 1000 kumbe a ku fanele ku va leswi va ku na va ku ke grant leyi ya ku ri va vulavula hi yona man unemployment grant ya a ku fanele ku va na unemployment grant yi la vulavulaka ko mali ya ku fana na matiko ku fana na vo New Zealand na man'wanyana na vo Norway na vo Finland laha u kumaka ku ri ku na mali leyi u kumaka loko u nga na ntirho ku endla ku ri ku va na pressure ka mfumo ku ri mfumo u ta endla ku ri ku va na ntirho ku ri u nga kumi mali u nga tirhanga nchumu se swi vula hi ku vona ka n'wina phela sweswi mpimanyeto lowu wa ha ta fanele wu ya va voteriwa leswi hi malembe a swi nga ri mahungu a ku hlayiwa mpimanyeto swi hundza vutomi byi ya mahlweni hi tlhe hi langutela ku kumbexani hi ti-1 se ku ta ku ri na mali ti-1 ta April ku ta ku ri na timali ka ti-department kambe se swa ka swa huma ku tlha ku ya votiwa hi ku hala ka va June se xivutiso i ku yi ta pasa kumbe ku ta lava va nga komba ku va kwatile namuntlha va ta va se va kha va wisa timbilu ku lomu tikhoneni a ni ri phela budget leyi humesiweke tolo hayi budget ya mintirho ya vanhu ntsena kumbe ti-services ntsena kumbe budget ya ti-salary ta ma-t-shirt na madokodela na manese na maphorisa i budget ya ti-salary ta vanhu va le parlamentini lava vulavulaka tolo ku ri hey hina yi nge support mhaka leyi nge support loko va nga support swi ta vulavula ku ri tin'hweti leti taka va nge koti ku kuma mali na vo va nge kumi ti-salary va nge kumi ti-benefit leyi va ti kumaka sweswi so loko va vulavula ku ri hina yi nge voti sweswi munhu u vona man vona ku ri va fanele va swi vulavula ku ri vanhu va nga vulavuli ku ri no mi fambisana na ANC mintirho ya n'wehe hi ku kaneta hayi ku ri laveka mi fambisana na ANC DA a ni voni ku ri i rila ngopfu va ta rila mara va nge rili ngopfu ku ri budget leyi a yi hambani ngopfu na leswi a va lavaka ku ri swi endleke ku ri swi ti kombile ku ri kusuka ka 2% ka 2% ya VAT ku ya ka 0.5% a swi hambani ngopfu na leswi DA nga swi kota ku swi endla mara leswi swi ri koho sweswi ku ri mavandla a ku fana na EFF na MKP loko va ku laveka ku va na West Tax munhu un'wana na un'wana u ta pfumela ku laveka ku va na West Tax mara Brapet sweswi vanhu va ku ri va na mali va taxiwa ku ndlula vanhu hinkwavo la Afrika-Dzonga West Tax a yi na vito ra West Tax mara ti-income tax ta tikhampani ti tlakuke ngopfu so ku na tax ya ku ri i hakeriwa i vo va mabindzu mara a yi vulavuriwi ku ri i West Tax leyi munhu a ta ku se mi targeta vo i ku ri mhaka ku ri la Afrika-Dzonga vanhu va ku ri vana mabindzu ya ku ri a famba kahle i valungu so va ta ku no mi targeta valungu ntsena u kuma se swi fana na vo Appropriation Act so mara leswi ni swi vulavuleke ni swi vulavule na wehe lembe n'hweti leyi hundzeke ku ri men ta sungula ku hlonipha EFF na MK Party loko va swi kota ku humesa alternative budget ya vona ku kaneta ku lula ngopfu mun'wana na n'wana munhu a nga swi kota ku kaneta mara i byele ku ri wehe loko ku na i na GDP i ku ri mali leyi nghenaka ka swilo hinkwaswo leswi xavisiwaka la Afrika-Dzonga i lembe ra 2024 a ku ri 6 trillion so ku na budget ku na xikweleti public debt xikweleti xa Afrika-Dzonga ka tibangi na kun'wana xa ku ri xi le ka 54% 3 trillion se ku na budget ya tiko ya ku ri i famba koho ka ti-trillion ka vo 2 trillion va yi byele ku ri vo loko va lava ku tlakukisa GDP ku ri ku nga vi 6 trillion ku va 11 trillion loko va lava ku ri public debt i pfariwa ku nga vi na public debt va nga swi kota ku endla njhani leswi u swi endla loko u humesa budget ya wehe u byela vanhu ku ri men ta endla sweswo
a va byeli ku ri va ta endla njhani mhaka leyi mara va ta ku loko va ku SRD ta hela lembe leri taka hi March va ku se swi komba ku ri mfumo wa Cyril Ramaphosa a wu lavi vanhu va ku ri hava na mali mara byela vanhu ku ri we a wu ta swi endla njhani. Se 2026 a ni ma swi tiva ku vutomi bya van'watipolitiki a ku na swin'wana handle ka ku 2026 2029 sweswo se 2026 mi vona hoyi leyi yi ve na impact kumbe swi ta hundza i ta va na yo ku endleka va na yo ku endleka nga vi na yo tolo loko minister vulavula ku ri 0.5 leyi n'wanyana swi endleka yi nga vi kona lembe leri taka u vula ku ri ku endleka lembe leri taka na 0.5 ku endleka nga vi kona so leswi swi ta va pfuna ku ri vanhu va ku tala ngopfu vanhu lava tirhaka sweswi va tshame hansi ku swi ta vuya ngopfu lembe leri taka mara loko va nga swi endli va nga cheli 0.5 n'wanyana munhu ta ku no swi komba ku ri ANC yi rhandza ngopfu a va chelanga 0.5 lava lembe leri hundzeke mara swin'wanyana leswi fanele va ta swi endla leswi va ta swi endla va tiva ngopfu ku ri lava luzaka koho mfumo lava sunguleke koho ku luza hi laha ka tidoroba letinkulu ku fana na vo Tshwane na vo Johannesburg na vo Pietermaritzburg Ngungundlovu na le Cape va luza ngopfu laha tidorobeni ene vanhu lava vavisekaka ngopfu loko swilo swi nga fambi kahle ka mfumo i vanhu va hakela ti-rates va hakela ti-services swa ku fana vanhu va ku tala njhe va ku tshama le Manyeleti va ku tshama tindhawu tin'wanyana vo Dwarsloop Shatale vo Thula Mahashi u kuma ku ri va ku tala va ku ku na ti-rates leti va ti hakelaka so a yi vavi mhaka ya tolo a yi va vavisi ngopfu so leswi ni vonaka va ta swi endla u ta twa Reserve Bank tin'hweti leyi taka kumbe tin'hweti leti taka va vulavula i mhaka ya ku yehlisa repo rate loko va yehlisa repo rate i ta va na impact ka interest leswi kombaka ku ri vanhu lava tirhaka lava tshamaka laha tidorobeni va hakelaka timovha va hakelaka tiyindlu ta vo ti-bond loko se va hakela mali leyitsongo va ta ku mfumo wa hina wu yi tirhela kahle leswi vulaka ku ri so 0.5 leyi va nga vulavuli yo so loko ku yiwa ka 2026 va ta languta xikhwameni xa vona me leswi swi vanga ku ri ku ta va ku na mali leyitsongo yani ku ri ku ta va na increase tin'hweti leti taka ya miholo ya vanhu lava tirhaka ka mfumo so loko va tlakukisa miholo ya vona i leswi swi ta endlaka ku ri va vhota njhani hayi ku ri leswi swa ti-policy swa ti-medium term budget swa ti-budget ta endla vona va ta languta le xikhwameni xa vona loko xikhwama xa vona ku na two-rand tin'wanyana ku ri a yi nga ri kona lembe leri hundzeke 2025 ni vona ku ri va ta vhotela yo mfumo leyi ku ri a va tivi ku data na yini EFF na MK Party a va swi kotanga ku vulavula ku ri vona loko a va ri mfumo a va ta swi kota ku pfuna njhani ku ri vanhu lava tirhaka va ve na mali na two-rand tin'wana la xikhwameni a hi hetseleni economic transformation ya pasa ka budget leyi yi nge pasi swi tsandze economic transformation i tsandze ANC ina 80-something% ya tivhoti i nkarhi wa Nelson Mandela phela mhaka economic transformation a le ka Freedom Charter kusukela khale le ka 1959 i tsandze Thabo Mbeki ata i policy ya growth and employment gear i policy ya gear u swi kotile Thabo Mbeki ku ri vanhu va ku tala la i vulavula ku ri ku na timillionaire ku na munhu wa ntima wa millionaire wa le kweni wa le Tsaneni u swi kotile ku ri a endla ku ri ku va na timiliyoni ta ku tala kumbe leswi va ku sweswi hi ta ku i middle class u swi kotile ku yaka middle class mara i nkarhi leyi wa yehe a ku na vanhu lava kumaka mali ku va na vanhu va ku ri va ganye ngopfu mara mali leyi a yi nga fambi i fika le hansi leyi that's why a wu ta vula le mhaka ku ri Afrika-Dzonga i tiko ra vanhu vambirhi a country of two nations va ku ri va na mali na va ri hava na mali so loko ku ta tatana Zuma a ri wa xisa katsongo mara na ye mali yi nga fambi ka vanhu vantima yi nga fambi ka valungu u kuma ku ri mali ya ku tala yi famba ka vanhu lava lava ku ri va huma le India la so sweswi Cyril Ramaphosa ye wa zama ku ri a swi balansa mara swi ta teka nkarhi mara hi mhaka ku ri ANC a yi na sweswi yi tshame ka 40% swi tsandze na 8 a ni voni ku ri ta swi kota ku endla loko yi na 40% swa ku ri endzhaku ka 2029 yi ta va se khome vo 33% kumbe lower than that so andivoni ku ta transform kasi budget ya mali i budget ya ANC kumbe budget ya GNU ndzi ri varila van'wana ka GNU va ri va consultiwanga swi komba ku ri budget ya ANC good enough Kesi Kensame good enough mashiko umhleri wa politiki ngomiri yini sale timinete ta 14 ku va hi khimeta nongonoko lowu
ku lo sala ntsena 10 minute ku va gimeta nongonoko a mi timingiselo me ku la mi nga ningisela mi ri kona hlekani lowu mi ka mi ningisela mi ri la ka miyexe ya block 1 a khensa swinene loko mi hlawule xitichi lexi kumbe mi ningisela mi ri kwala movheni ya n'we ya manyunyu heyi ya ne lexi i xo ndla yini lexi ni mi lwa lexi xo xo ndla ku xitulu xi ku inyana khensa swinene khesi na n'wina kwala ka xibazana xexo mi nga teka xiboho xa ku pfulela Munghana Lonene FM vona na vakhandziyi se va ta vhe va tiva timhaka ha mi xeweta hinkwenu swi lava ku ti phulukutsanyana loko mi nghena ka xo famba xa mani na mani a ni vuli munhu no vula ku no ringanya a ni nga vuli n'wina kwala a no vula ku swi lava ku ti phulukutsa loko mi famba ka xo famba na mani na mani hi ku a ni mi ta tikisela vanhu ma vo mhaka kona kambe hambiswiritano i mani twa lava nga rhumela ti-voice note vambirhi vanharhu lalini ya mavhengele loko se ni vuya hi ta vuya hi twa n'we ka 0860 ku yi gimeta njhani nongonoko lowu nhlekani Nhlekani Khalanga muhaxi mpimanyeto ina hi wu twile kambe lexi nga sala eka vurhangeri bya hina xana hina vaakatiko hi ta wu kuma mphakelo hi ku hetiseka ke kumbe ku to tshamela rero hina tanihi vaakatiko hi mamisiwa tintiho lembe na lembe a hi tivi kambe a swi ta va kahle ku ri lava va ti baka xifuva vusiku na nanhlekani va pfuka na mixo va ku hi ya entirhweni a va vi lava va tirhaka hi ku hetiseka eka vaakatiko ku tlula ku va va hi mamisa tintiho lembe na lembe inkomu Khalanga. Rixile Botpet na muhumelerisi mina lexi ni tivisaka swona i ku kasi before minister a ya ka public vona tani parliament a va tshame hansi va languta ku ri lembe ri nga hela hlayi timhaka leti ivi then hi cheka ku ri leswi swi nga hi tsandza hi swihi leswi nga swi fikelela hi swihi ivi hi correcta la swi nga tsandza kona na because loko la hlawa budget last ku holoviwi na swi swi endlaku loko kumaniwi sa ni koti ku twisisa ku kasi mfumo lowu wa nhlengelo wona a va tshame hansi before va minister a vulavula ku lunghisiwa timhaka leti na loko timhaka ta vu deputy meni vo ti nga pfuni nchumu because loko president a suka a fambile tikweni a nga siyilwi a nga deputy ya yena ku lava munhu un'we a sala laya hambiloko ku ri ku president a fanele kun'wana ivi a tsandzeka a nga yi deputy ku ya munhu un'wana hi va lava un'wana se vu deputy byi ha pfuna hina a byi pfuni na nchumu ahe Butpet nhlikani na muhumelerisi Butpet budget hi twini mara loko ndi langusini Butpet budget ayo yima ngopfu na tinxaka hinkwato that's why loko va ri laha palamende va vulavula swikombiso loko va kombisa va nga kombisa hi Cape va kombisa hi KwaZulu Natal leswi vulaka ku loko va ku na swisiwana va buke tindhawu tete loko va ku na vanhu va ku fuma va buke tindhawu tete loko budget a angarhela hinkwenu a hi ta pfumela hinkwenu ku a va engeteli swin'ono mara swa sweswi Butpet hikuva kweyi ya kokiwa mo especially hina hi nga hale vo Limpopo na Mpumalanga hi kokiwa nje na loko va tatisa swilo vo tatisa kwala ka hina a wu ngo va ba mavoko va ku Mpumalanga ku endliwe yini Limpopo ku endliwe va ba mavoko loko Claytel Funeral Plan yi nyika xindzhuti lexi nga vula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu. Enhlikani Butpet aka Afrika wa vulavula lambalwa na Fano Raison Ngobeni Gandzani ka Khana muganga wa ka Davula ai Butpet mina ni la ku nghena ka leya ka mhaka ya nkulukumba loyi minister wa mali ni twa ni va khensisa swinene loko va langute timhaka ta mapatu timhaka ta tidyondzo na timhaka ta rihanyo hi ku loko rihanyo swilo swi nga fambi kahle ku ri hava mali swa rihanyo swi nge fambi kahle ku ta va ku ri hava switirhisiwa na loko swa tidyondzo swi nga fambi kahle ku ta va ku ri hava switirhisiwa ivi vukhamba byi ya ehenhla swinene aka mapatu loko mapatu ma nga lunghisiwangi ya kumeka ya nga fambeki tinghozi emapatwini ti va ti ri henhla swinene ti vangiwa hikwalaho ka ku mapatu a ma basangi a ma hlayisekangi so mina ni ta ku na mali loko yi ta fikela ka vanhu lavawani va lava yi nga ta fikela ka vona a va yi tirhisi hi vukheta swinene inkomu tiyisumingiselo mene kheseli swinene ku va mi tise tlhelo rero ra mhaka swi yi veka a gandanani ka Khani okay yala ka va Enoch a ni ri na bava hi Enoch va te va ta ni vona leya studio ni bava va ku haya no twa i khixaweta vana va mina hinkwavo
seni ko ina kukubona abatsake ngopfu loko hi hlangana tatana Khubai hlangana la agyan la amasingeta mo ba inoko nendlela le kambe amsirtan inongo timinete ntsena ise bawra yambili nongona ku Africa wa vulavula ele ka mngana lona na FM akhomandela 0860002543 nomoro leyi tirhisaka so ayo so chicha xitata pheke ina a endle swona kambe i cancel swinene loko mi kha mi tekela nhlokweni nomboro yo yeleyo i 0860002543 indlela le taba ka kota ku twa ku wena n'wangulo wena u ri yini entiso ke ku loko wo zibona wasati ambala ngo swidloko kumbe boa ngo duku anga twanana ngopfu na timhaka ta ku tirhana na misisi ya yena a ntivi ku swi na xiso I am getting loving serito ke angula akuyin nhlakan lo 0860002543 nhlakan aye buto mina mifukile yekugile njani na malava mana khensa swinene loko mi bela riqingho mi rini wena hi twile budget swi nga leswi hawa ko va ya ku fumisa van'wa tithendara a ku na ndlela yin'wana mi vola njhani mi fike njhani kwalano a ni va ta kuma tithendara sweswi ku ta fanele ku lunghisiwa mapato yini vambuyangwana le thyakini i vovola ka yini mi ti tshwa vambuyangwana mi va vambuyangwana leri nge yini hi tirhe ku vhota ntsena se xin'wanyana xa ko Buttfet no ta khoma ya unemployment ya yi le henhla ngopfu laha South Africa ni ta vulavula hi tlhelo ra Limpopo hi ku laha Limpopo loko u ya le emapurasini around Tzaneen va tele va hala Tzaneen va hala va Muketi va ka tiko va le handle ntsena hello na mito kambe mbona ungeti hi nga huma njhani ka xiyimo xexo lexo xa nkayivelo ntisi ku ri ko laveke masocha ya patrol kwale mapurasini se valungu va ta swi vona ku ri vanhu lava nga va thola a va na maphephe and production yi nge fambi a ni va ta chava ntiyiso ene loko a ku amasokisi ku tshama ku sariwa ndhaku va ncindani va lava tholaka vanhu vo ka va nga ri na maphepha a swi ta hi olovela swilo leswiwani a va ta thoriwa vanhu vanene lava nga na maphepha ya ta hlupheka ni mi twile buto mina khenseli swinene tlhelo rero mi nga ta na rona inkomo 0860002543 timinete ntlhanu ntsena a yi seba awara ya 14 awara ya 14 mahungu ya misava na mixo justice machine kusuka kwalano ya nangona ko dzima na mina u ya mahlweni hi nomo wa Ike Ngobeni hi vuhumelerisi bya Mchangani kwala ka Munghana Lonene FM alright ayi ni mahlweni hi twa kun'we van'wana mi angula mkwini hi ndlela yoleyo ku yisa mahlweni ta languta na timhaka ti khumbaka vutomi bya hina bya siku rin'wana na rin'wana ntungu walowa ku mi ta tswala vana mi ya va cukumeta ma swi vona miehleketo yo biha swinene leyi mi yi endlaka ni swi tivi ku mi swi dyondze kwihi swi sweswo ma yi vomaka kona i 0860002543 we u angula u kuyini kwalaho nga va ku u yingisela u ri koho un'wana ni vutisa ku 100 yi kwihi a mi yi twangi tolo Afrika-Dzonga la ka Afrika wa vulavula hi nghena kan'we hi nyizela van'wana vhiki hinkwaro se a va ri koho tolo hi yo mhaka mutovo lowu vuyisi na va vona na lava nga ko vatshwa va lava ku angula kambe hayi ku fika sweswi se va hindini a hi amukeleni un'wana mi yingiseri loyi nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene muhumelerisi na mhashi ni pfukile mi njhani papa ni vulavula na Tshepo la ukhuluma lawa inkombo xipisi xa tolo a va mi tsalele xona kahle u swi fundile nyana hi ndlela kahle a swi fani na leswin'wanyana so mhaka yikulu i ku laha hi nga kona sweswiwani hi ya kwini ku na un'wana a nga vulavula ka voice note right now ku lava va tithendara hi vona lava dyaka hina vo lambani hi hina hi nga ta sogola tiko leri ra hina ri tshamisekanga muhaxi
loko ku ya langutisa kwale henhla kwale ofisini ya president hi vona lava dyaka swilo swa kahle na n'wina kwalani loko kahlekahle lo langutisa vatirhi hinkwavo lava tirhaka ka mfumo va dya muthevenene loko langutisa vanhu va ka timasipala van'wani vo ripota va ri le ndlwini va swi vo ripota va ri le ndlwini hina hi tirhaka ti-private company hina hi sokolaka tiko leri ra hina le rona kile ka ni nga yi ta va yi vulavula sweswiwani vanhu va la South Africa a va tirhi ku tala ka vona ene loko hi va hi kume ntirho tax yi tshamela hina that's why vona va yiza lava le handle va ri na mali ku ndlula hina because hava va tax a ni ri le ka ndhawu yin'wanyana ku kwala ni nge vulavuleki kwala South Africa kwala Mpumalanga ndhawu leyi munhu a ku ni tirha i private security sometimes hina ku hi fambisana lava xiphorisa na va home affairs hinkwavo na va labor loko hi famba hi ya ka khampani hi ya cheka la ku na van'wana va la ka labor va la ka xiphorisa na kwala ka ti-department letin'wanyana va fonelaka munhu lwihi ku ta kwalani khipani va lava kwala handle mi va veka sayiti mi faka laha hi fika laha hi kuma se ku polixiwile se loko ko va ku ri vanhu lava hina hi nga na vona va endlaka swesweswo swi ta lunga njhani a ku na lexi nga ta lunga la vumelerisi ni nga ka wena mina tirhela muti wa wena na mina ta tirhela muti wa mina that is why crime la kaya la a yi nge heli se mi hoxa thawula vhele u nga ri hoxi that is why vona na hina tifamily yo tlhangana kwale swifeni ha twani mhaka swi sukela kwaleno mara ku ni nga ku dyeli nkarhi wa wena ni tela van'wanyana swa tika leswi a swi tshamisekanga mani ni mutwi Butsepo Nkesini swinene very ndzi naverile ku nghenelela ka nhlokomhaka ya namuntlha ya budget ya health yi ngeteleriwe hi 7.8% ya ka 2.99 billion loko hi languta ka ha ta va na mintlhontlho hi loko hi languta ka mpimanyeto lowu na tshemba ku hi ta kuma nkarhi ka rin'wana ra masiku mun'wana mingiseri kusuka la ka halahala nokona kwa umelisiwe njindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula ni ri ka n'we na vala nga kwara tlhelo ka n'we vana na nhlekani lonene nokona ko dzuma na mina wa landzela na Ike Ngoveni hi vuhumelerisi bya Mchangani kambe sweswo hinkwaswo mingisero men swi ta va kona ntsene loko hi sungula hi twa mahungu ya misava ya awara ya 2 na Misho Justice Machines hleka lonene nani tata Elois Richard, Fleischfontein, Musina, kuyafika eBakery. Hina wena hi 91.9 FM. Munghana Lonene FM, Makombandlela. Mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Misho Justice